Twongeye kubaha ikaze rero ku Rumuri TV show 23 tujye kubagezaho amakuru y'imikino yabaye kuri wa gatandatu no kuri iki cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa kane 2026. Ikipe ya PFC yatsinzwe na ETSR ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 27 wa Rwanda Premier League wabereye ku stade Umuganda mu karere ka Rubavu kuri uyu wa gatandatu tariki 18 Mata 2026. Uyu mukino wabanjirijwe uhuza Rayon Sports na Rutsiro FC kuri iki cyumweru watangiye saa 9 zuzuye utangirana ishyaka ku ikipe ya ETSR ndetse no guhuzagurika ku ikipe z'ingabo z'igihugu, maze ku munota 29 Iraguha Awadi afungura amazamu atsinda ikipe y'akarere ka Rubavu igitego cya mbere, umupira waruvuye muri koroneri. Nyuma yo gutsindwa igitego cya mbere, ikipe ya PFC yagerageje gusatira ariko ubwugarizi bwongera gukora amakosa batakaza umupira mu kibuga hagati, maze abasore ba ETSR batsinda igitego cya kabiri cyatsinzwe na Dushimimana Aselme, maze bakomeza kuyobora umukino. Igice cya mbere kijya kugana ku musozo, Sekiganda Ronaldo yagize ikibazo asimburwa na Ngabonziza Pacifique, maze igice kirangira ari 2-0. Igice cya kabiri rero ikipe yambara umweru n'umutuku yakomeje kwihagararaho ariko inyuzamo gusatira ku munyezamu Hakizimana Adolphe akarinda izamu rye neza. Teriba ya ikipe yambara umweru n'umukara nayo yanyuzagamo igasatira ariko ntibigire icyo bitanga. Teriba utoza PFC yakoze impinduka mu buryo bwo gushaka kwishyura ibitego yari yatsinzwe, akuramo Hakimu Kiwanuka na Doa yinjizamo Mugisha Gilbert Madusia na Nibizi Ramadani, maze mu minota y'inyongera Jibril Ouadra atsinda impozamarira PFC, maze ku munota umukino urangira ari 2-1. Nyuma yo gutsindwa rero umukino, PFC yarumye ku mwanya wa kabiri n'amanota 52, naho ETSR iguma ku mwanya wa 16 n'amanota 25. Mu yindi mikino, Gicumbi FC yatsinze AFC Muhanga ibitego 2-0, naho Mukura ya itsinda Eya Maereka igitego 1-0. Andi makuru rero tuzabagezaho mu minsi imbere. Mwakoze gutega amatwi Urumuri TV show 23 amakuru yacu.